training eno evuddemu FUFA era nze referees development manager twakizuula nti refereeing ebadde tuyitiridde ogisomeseza mu bibiina ate ng'omupiira bagusambira ku kisaawe so netusalawo ba referees tutandike batrainingira ku bisaawe bakolere omulimu gwabwe yali erinnya liriryowulira nti integrated training era eno program bagita integrated training. Nga ba referees wa Western twatunga omusha gw'amaani munonga kuliwa ngu office yokuyimba ba referees aharengo byanga bibona ebatayira kandi tatulwa referees 30 aha turi mu cyokweta integrated training kandi training age nene twizusia ebintu bitine kora mu cyayi nga referee wa hagata kwise frame na nabatayibita bamwara bazabitambara bitine okuyukanga na decisions tukora asa kuba ninyega byinzi omulege training anyenye baza FUFA yabase kuba neji preparing akali negitekaho base kuba ntifuname icyo mugasho ba instructors bitu nibe baza babasa kubamba teze kikusinga yo kuba kiboniye at this stage conseil yaba hari kacheka yanyamba munonga kuba hine bintu bingi ebimbire ntakumanya nayo yongera kwetegereza so twantishaba batwongera ezindi courses training yatuyisa munonga nga referee wa Western training every day tuna training kandi tuna tulaba mateka ga compete boys muna bafadi bwakoda toka tukomao basikale muje yangu first way